kita ingatkan. Ingat apa ibu nalung sudah. tartib kasebat ayana kau tabiat mayunkan hal balistipan mandirikan hal balistipan tartibat dari bumbu di nomor tapi di aspek kehidupan atau sabda tartib cekap atau nuan apa nyanak disiukan di luang surat tapi tidak masyarakat lungsur ke kembali ya posisi pandangan amin nanti kalau usul kalau pandangan simpan tekan boleh kalau orang lain usapkan kalau simpan apa cepengan neng gunanya dua nanya cakap nanti banyak apa neng siku apa siku disun neng cakap atur nawan ini ibu apa ini di luar usulan seperti
Raina kana Raina neng aya Raina. Saling dibakar. Pamungkas tadi. Ya Allah doana ya Allah ya Rasulullah istajib ya Allah doana istajib ya Allah doana ya Enjing mah sareng seterasna apaan mah rada kenging culungak-culungak nih. Aya sarogena. Ayeuna mung daca, ieu di bali dieu. Apa di bali itu mayun kan neng jualanna. Di Sunda miskiwa tengen neng. Tahan lah, scanning video sarengna. Bernafsu banget ibu. Panangan neng kana angkat mama apa? Nah, siap. Tahan lah. Ya, siap ya. Sejam setengah gue ya. Pimpinan bayi bisa. Mangga siap ya. Tinggali taraina tiluan anak tinggali. Tahan 1 2 3. Alhamdulillah. Cekap mangga ngadeg neng ngadeg. Anupna dilepas lah. Dibahas di foto seserengan mah. Basahan di foto ya. Kayak tadi. Sini. Siap. Manjang. Oke, sip. Oke, peninggal tadi punten. 1 2 3 lagi tahan. Iya. Masih tahan. Cekap. 1 2 3. Oke, atas. Ya. Neng mana masih sarakat tadi siraman? Neng bade foto neng. Bade di paroto neng anu siraman namanya asar lain ada. Dede. Bawa ke dede. Ya, siap. Ya. Kebayang itu alit sing-singgur itunya yang teh pas ya gelut nah kebayang itu terus ada di tengah siap terus teh ya foto sana Teh, mungkin geser sedikit. Zakir foto studio by Pina wedding planner alhamdulillah Tos biasa. sareng DMS sound system ada hilapun ke pengawat belas arawaskeun Lagi tahan masih. kemana Zakir itu di mana di situ aja. Asa diuk wae da ceurik wae lain. Hidup ke itu ceurik wae, Bu. Aduh. Ayeuna mah gantos rasukan sama saya ke nu engel. Setelah ningali siraman adat Sunda di hajatan Bapak Dadang di Pasir Pogor Neng Pina balik closing. Cibereye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mohon. Yang kalah biasanya gitu.
Alhamdulillah rabbil alamin. Simpeling albogati fina project fina wedding planner ngasa. Punah. Di sini yang akan sakit untuk kebetul. Begitu selaku ke panghalang kubur sebelum jalan aku jagung gurun pada dengan samudra ada ucuk menjumpa kurang tada Allah muafiq kalau mencoba pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.